Għal-Ministru Edward Cicluna li hu responsabbli mill-finanzi tal-pajjiż u li suppost jara li dawn jitqasmu b'mod ġust, il-fatt li l-Kabinet kollu tal-Ministri qed ikun investigat dwar użu ħażin tal-fondi pubbliċi u biss farsa u plejtu għal xejn. Il-Ministru Cicluna nnifsu kien fost l-4 ministri li nstabu ħatja mill-Kummissarju tal-Standards Pubbliċi George Hisler fuq użu ħażin tal-fondi pubbliċi fuq il-medja soċjali għal promozzjoni personali. Iżda mistoqsi direttament mit-Times of Malta, il-Ministru tal-Finanzi iddeskriva din l-investigazzjoni bħala farsa u plejtu għal xejn jew storm in a teacup. I think with all responsibility, I think it's a farce. To be kind, I would say it's a storm in a teacup. Edward Cicluna qal li l-investigazzjoni hi waħda teknika u bjan qabżet il-linja, iżda fl-istess nifsi rikonoxxi li bħala Ministru tal-Finanzi dawn l-affarijiet iħasbuh. To criminalize a Minister of Finance on this technical issue, I think it's a one step too far. Din l-inkjesta kontra l-Kabinet kollu inkluż il-Prim Ministru qed titmexxa mill-Maġistrat Doreen Clark b'aktar investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija responsabbli mir-reati ekonomiċi.